إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagariami nagu mga bubayami mga alay panaguntaman nagu dirurutos na si sagyang kaiya panaguntaman tanok uman pitugawi pepengnitan si ikwallah agyang kutua mga oras tanwa pamana inusartan ku agamatan wa agama Islam na kanggunaan tan na nagu diilangan wallah agyang kutua balasian ku kapakataling matanong si salungan amori aya malaknan na mapedetan sa agyang kutua mga tawa ni pagpada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ku kasurgaan iman tuwa gawi na si itano kapapantagi si sagyang kaiya mga gawi iya piyakang barakat wallah mga gawi iya aya maanan na sa mga kadundurun na malaiyarga si iku langon mga kadundo si iku tanda yung masa si iku kagagawi na ayapya kalabi wallahu ta'ala nagyang kutuwa sa pulugo iya muri si iku ulan-ulan a Ramadan na si imamu si sagyang kaiya antun inibanan na mga kadundo na ayapya kalbirun wallah nagyang kaiya sa pulugo iya paganay si sagyang kaiya Dzulhijjah ginani sabab pa miya kasulid tanong si sagyang kaiya sa pulugo iya paganay sagyang kaiya Dzulhijjah na nagyang kaiya mga kadunduron na panaguntamanan tanong aya maanan yan na ando manai kausarian si isa giyang kutua ikasusuat wallah nagu sa kebibayaan yan amang amal anda manaya manggululatan saya si sagyang kaya mga kadundurun agyang kutua mga amal pagkabibayaan wallah nagu mga amal pinggulawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayakatur Nabi sallallahu alaihi wasallam natigena ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun وأحب إلى الله تعالى من هذه الأيام يعني العشر Pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam tigiyana daat tigiyana mga gawi mga gawi iya sa mga galbakon mga pipya sugalbakon na amapya na labiya mapya nagulabiya pagkubibayan wallahu ta'ala banyan kalawani agiyang kaiya mga gawi aya maanan yan agiyang kaiya sa pulugoy paganay si sagyang kaiya Dzulhijjah pitero irana tigu mga sahaba at tigiran manai ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah apiapan na sujihad si ikulalang ku Allah na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi shay pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apya panatigian su jihad sa ikulalang Allah enun tabu agyang kutua mama
iniliunian ginawanian na gusto tamukian na dito na piyakang bilingan yan nun amay tubo. Yanan isa milalabiyag yang kaya antun inibanan na sa pulugaw iya paganay si sagyang kaya ulan-ulan Adul Hijjah piyakalabi wallahu ta'ala. Aya mana niyan nagyang kaya mga amal kung mga kadundo si sagyang kaya Adul Hijjah na makalalabi nagupagkubayan wallah sa ayat naman nakapkubay irun wallah na doon pan makalawan su jihad si ikulalang ko Allah Ta'ala. Katawan tanu agyang kanan jihad na isa na kung mga amal amargan kung itano kapagintaw si sagyang kaya dunia isa na kung mga amal tunganaya mamish agyang kutuwa di irun katirua ugaid na margan agyang kutuwa di irun kinggulalan na minsan panagyo to na mas kebubayaan wallah so mga amal si sagyang kaya sa pulugaw iya paganay sang kaya ulan-ulan Adul Hijjah si iku mga kadunduron so mga kadunduron mialo itanong si iku mga kagagawi na aya apo kebubayaan wallah nagu aya makalalbi si iku mga kagagawi na so sa pulugaw iya muri si iku ulan-ulan Ramadan na si iku mga kadundo na aya mabuo pagkebubayaan wallah nagyang kaya sa pulugaw iya paganay si sagyang kaya Adul Hijjah. Gianan ditanong si ikapanaguntamani. Aya pa kaisa na anto na ay mga amal apong gululaan tan si sagyang kaya paganay sang kaya Adul Hijjah nabadakal sa mga amal si iku mga kadundo lagi do ka pamatiya sa Quran lagi do kan zikr ditano ka tedentademik wallah lagi do ka pakandak la si iku sadaqah lagi do kapamuasa si iku kadundo nagina na padanan kung mga amal penggulaulaan si sagyang kaya mga kadundo sang kaya paganay si iku paganay asap pulugawi sang kaya Adul Hijjah nagina ni pupunaguntaman ang tanong ba't adila bawro na si iku ikasiyaw si iku Adul Hijjah ginan sutigitan wa Yawm Arafah di kapupugukop o mga pagaritan mo di mananay kadi si sa Arafah na suka po sa isan na ayami aloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kaysirun na tiga na ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata al-madiyah wal baqiyah ayama na niyan na pangning kuat tigin ko Allah nagupagarap nak na tigin si ko Allah kalalasan yan si iku dusa ko saragun amepos na gusto saragun akapapantagan gitu makna niyan na kapakalalbin yan mana naso saragun duragun dusa ko duragun na iprilaun wallah agyang kutua miyang bululon adusa amay kapusa naka agyang kutua ikasiyaw si iku ay makna niyan Adul Hijjah aginan sutigitan wa Yawm Arafah na nasamanan mga urip no Allah mga pagariyami na mga bubayami iman to na uniyokop karibat na ikadua si sagyang kaya Adul Hijjah ikatalo sagyang kaya Adul Hijjah na si iku alungan isnin naron kepantagi so Yawm Arafah ikasiyaw si iku Adul Hijjah si iku alungan asalasa naron kepantagi so bukatan wa Idul Adha aginan sutigitan wa buka sa arirea aya makna niya na ayakam bukatan na si iku alungan asalasa ginan aya makna niya na antun ini bana antun ini bana kiyo pakatan si iku mga ulama tanu si iku alungan kagabinan si iku alungan Jumat na miniatasiran na ada kaniyata ika 20 tu Agusyaw si iku dulaka ada na din ika 30 si iku alungan na Sabto aya kya sulod kya 1000 bulan o ulan-ulan Adul Hijjah na si iku alungan Ahad iman tu na ika 3 si sagyang kaya aya makna niya na Adul Hijjah ginan iditan wanan pakalpas agyang kanan mga amal si sagyang kaya paganay
10 gawi paganay 10 gawi si sagyang kaiya Dzulhijjah. Nah, misababsan naginan sumakapantagun si sagyang kaiya 10 gawi paganay sagyang kaiya Dzulhijjah. Si tanu si sagyang kaiya usayan sang kaiya kapanumbeli sa kurban. Yan kaya kapanumbeli sa kurban na dua tindig sa mga ulama. At na mitindigun ko mga ulama sa tigilan nagi inapaliwat. Adam pa na mitindigun ko mga ulama sa tigilan nagi ina sunnah. Ugid na aya kurik nagi ina sunnah. Ugid na mala ini ibalas, mala abalas akaparuliron apu na si Allah Ta'ala. Aya ungangan udi na hikmah sa kinisugun wallah si sagyang kaiya kakurban na ipaguyag si iku sunnah o Nabi asu Ibrahim alaihi salam si sagyang kutua pinggulaw niyan o kaya kurbanan niyan kuwata iyan asu Ismail alaihi salam. Padanan si kumangalimur katan wallah na ginan isabab ajitan kang gulawla si sagyang kaya kakurban na ipupuna na dumatanu sagyang kutua pinggulawla o Ibrahim nagu ipupuguyag tanu si kusunna niyan sabab sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na pinggulawla niya na ya nagu inuya gaya Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagu ipupuna lama tatanu si ikwallah sang kutua limur katanu wallah kukaya butawan ini katanu si sagyang kaya mga pangangayaman nagu giyang kutua antun ni bana kaya sanggera wallah Seku Ismail antun ini bana kibas ayam ya sumbeli u Ibrahim alaihi salam. So Ibrahim alaihi salam na miya pamanganin yan sa iku kadna niyan abagan sa kaniyan wallah sa ayam maananiyan na muriyataw bugan sa kaniyan wallah sa muriyataw si sagyang kutua daw nakaparatiya giyang kutua antun ini bana daun kaparati au mga urip niya mga pagtaw niyan mga antun ini bana pagtaw sa giyang kutua masa akia subun wallah na didan perati ansu Nabi Ibrahim alaihi salam na da abanian pagtaw miaratiyaw taman sa miya pakaraya giyang kiran agiyang kutua mga kanina mga tuos sa kiyabaluyaw wallah ayama na niya na Nabi na dainan paratia su Nabi tanwa Ibrahim alaihi salam dainan paratia taman sa tiyutungiran su Ibrahim alaihi salam na siniap sa kaniyan wallah sa giyang kutua kiyatirun wallahu ta'ala at tigin mana iya qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim bitiru amiyatig wallah ahayat tigyan apoy nambeluy ka tigyan amatenggo pakadenggo agu kalilintad si iku Ibrahim alaihi salam lani mana to siniap sa kaniyan wallah si sagyang kutua kaya tutungaon o mga pagtaw niyan sagyang kutua kaya tutungay ranon kaya muntuwiran sa ayam na niya na itagun na tiyutudan na ini itugun su Ibrahim alaihi salam na aya kiyas siya po Allah Ta'ala na tigmana wallah pitiru yan si sagyang kutua apoy aso sumusukuyaw apoy lumalagindab na pitiru wallah Ta'ala tigin mana ya narukuni hayat tigin apoy nang beluy ka tigin mai kalilintad beluy ka tigin amatenggaw nagu kalilintad si iku Ibrahim ilani mana to siniap sa kanian wallah si sagyang kutua kaya payaga kiran o Ibrahim kung mga karina apiya makamamasa mga tuos si kung kananabi niyan adad na paratiya sa mga pagitaw niyan na miyaka aayaping gulola niyan na lumiyalakaw sa kaniyan inawaan niyan sa pagitaw niyan kaya doon sa kaniyan sa inam kung pagitaw niyan sa did na bakiran paratiya na inawaan niyan sinan na sagyang kutua kaya awain niyan kiran na lumiyalakaw sa kaniyan na piyangan niyan si ikwallah at tigin manay Rabbi habli minas salihin
kadnang ko at tigyan naman na bagiya kong katigan sa murya tao apa de ko mga bilang tao ay kaya pamang niyan to si kaya pamang niyan ro si ko kadna niyan na uba mabaluy agyang ko tawata iyan ami prurada iyan mi pagpada iyan si ko diinyan kan da'wa nagugian ko to diinyan kinggulalanan si ko mga sugunun wallahu ta'ala api adi miarat niya so pagtaw niyan na importante na adna murya taw niyan antun ni bana pupakada urugun si ko diinyan kang gulawla si ko mga sugunun wallah na ay Peter wallah terima wallah agyang ko to antun ni bana pangniw Ibrahim alaihi salam natigmana iwallah fabasharnahu bigulamin halim piano tulamirun atigmana iwallah ambaga nami sa kanyan sa murya tao udi na bagu mama ayam ananian na matigr masabar biga nami sa kanyan atigwallah udi narinis kiya nami sa kanyan atigmana iwallah sa murya tao ayam ananian na masabar nagmatigr dito su Ismail alaihi salam na si sagyang kutwa masa na pagkamamasa su Ibrahim alaihi salam at na anda mana ikam begirakan wallah sa murya tawa sa benar amin itulud juwididakan sa benar at mana ayam makna niyan na miyaka to ako nagumiyalo ko sa tigin na sudar dupa ako kaya dahil sa kanya no pamasa inam nakagigil to na kana boto piya ka mamasasik wallah kaswallahu ta'ala na kagaganian agyang kutwa kang gululaan yan si iko kabayaan kagaganian agyang kutwa kang gululaan yan si iko kabayaan kana boto piya ka mamasa kaswallahu ta'ala na kagaganian agyang kutwa kapagan na niyan si sagyang kutwa say sasadin sa kabayaan lagi dukiad na niyan si ko Adam inad niyan su Adam na puno sada da ayam makna niyan ada ba niyan pakasan na inadin sa kaniyan wallah napun sabuta dan ini mana tu ina den sakan wallah apun sabuta na urian yan na ina den sakan ina den man wallahu ta'ala so qarumanian asuhawa asi ilibat sagiang kutu agusukian si iku gusuk waya makna niyan na Adam lain mana tu na upama kagiu tu na kegeu tu wallah ina den yan so Adam asi niyan pihak apun aku buta na ayan yang pun dikegega akapakap muriat tawannya na si ikwa yang makna niyan na minit tulu day didian si ikwa yang makna niyan na miyakatua so Isa alaihi salam na ina din sa kanyan wallah ada ba niyan ama mimbu atas Maryam na aya makna niyan ada ba niyan darudupa da karumanian na basa kanyan din miyarimbit sa kanyan sa taman sa si sagyang kotwa kiarimbitian nam berang-berang adna yang hari ni sibiya nakatero aptiu kasan umang apa dia sa ayam maknanya namarata digira na bai apa sisina bai aming gula sa kanderwaka ay sebab na kaji di sinan pa aparat ya sagiang kotwa kirim bitian ayam maknanya nada darudupa ya da bani nakaruma na upama kami agagot wallah na ayam maknanya na ayan dikegega akapakap muriat tawanian si ikwan tunai ibana minit tulud ay ididian kenapa nanan pihak kamu masa si ikwallah kenapa nan ayam maknanya impossible kan si ikwallahu ta'ala kaswallahu ta'ala na idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun sud mismo wallahi miteron igira aadna kabayaan apagad niyan na terun niyan sokon na ayam maknanya na pagedin agyang kutwa kabayaan ayam maknanya na pagad niyan kenapa nan pihak kamu masasik wallah nah kamu masasu Ibrahim si sagiang kutwa kaya panutulaun wallah ambegan sakanian wallah samuria tau ay sabab nagiang kutwa kini tulu day didian nah aya makna niyan narinis kian sakanian wallah samuria tau si ko karumanian asu Hajar so Ibrahim nan dua yang sakanian aya karumanian nasu Sarah agu su Hajar na aya muna sawalay nasu Sarah ada sekalian ayam makna niyan na bebawata nya pangaruman yang Suhajar Aisyah amya panutul na Suhajar na bisaya Suhajar nah si sagiang kutwa ayam makna niyan na kini karitan niyan si iku Ismail alaihi salam ilani man agyang kaya tungan ay madakal udi na tungan ay mala
iksamin wallah siku Ibrahim alaihi salam tantu amadakal ini iksaminun wallah pagana ini iksaminun wallah na dasakanian para teo pagtaunian taman sa tiyo tung sakanian o pagtaunian dari mana yang kana na iksaminun wallah isa pa namanya panutun na si sagyang kutwa kay tuyan na siyama iyan na ayaga na bagian na kapapandayan na sabarahula diskanian ipapandayan sabarahula na umani mapasadian abarahula na pakiawidan si Ibrahim pakindegang yan na ipudala ko mamu Ibrahim adin yan indegangan na di mapasan yan sagyang kutwa din yan kandegang uman degang ay lalakaw niya nagyang kutwa barahula apa sa diya ma yan na tiro niya na antawara kanwi pumasa sa barahula apa sa diya ma dan mana to isusumpat yan nun apa sa diya ma yan nantay pumasa si sagyang kutwa masa na merang-merang nagyang kutwa miya managadun atapang si ikwallah si kusimbak wallah na isa amya rawatun na su Ibrahim alaihi salam ay sabab na kay su Ibrahim na kamuskan yan taw na dasakan yan makaadap sa barahula ay sami panutul na agi may linian so mga pagtaw ayamanan yan na pasimba niyan so mga barahula na miyatir yan sa ginawa niya na misubrat niya ang mga tao mga didag anda mo na ikapsimba iran si sagyang kaya daan niya wanian di makapangadin na ka ayami adin aya inadin aya pimbalan da ka pembelan yan nakasakanya ni pimbelan taman sa milay niyan so ulan nakagi milay niyan so ulan at tigin agi at tigin ikad na nakan at tigin man ay sabab na masindo nakagi sumadap sa ulan at tigin na bagi ito ikad na nakan o pa makagi ito ikad na nakan na di tumada milay niyan man so antong na iba na anungan at tigin agi at tigin ikad na nakan nakatanto masindo lumalangkap so kasindo niyan na kagya may postman swalungan na ayama na niyan na tiginak na bagi ito at tigina kami ada dito isabab ini ilahamun wallah akiak na lan yan si kukad na niyan adabon ayama na niyan na miyamang daw dabon miyamang daw na dito isabab miyama nagidun nagyang kutwa miya kadakdak lang mga tapang kagya iriskirun wallah su Ismail alaihi salam na tunganay sa kanyan amya bubaya inu kaniya igira sutaw na miya kakuasa bala iyan ako tapar ada sa kanyan bagi wallah sa murya taw na tunganay sa kanyan amang ngadali saan naman ay ikapakailay niyan sa murya taw niyan na miya katuwa sa kanyan miya ko sa kanyan na sagyang kutwa kiyano ko siyan na kiyadaan sa kanyan sa inam o ba sa kanyan ayamanan niyan na parate o pagtaw niyan nakadabon parate ako mga pagtaw niyan na kiyadaan sa kanyan pun sa inam o ba sa kanyan makailay sa murya taw niyan na so kaya begirun wallah sa murya taw na tunga na miya bubaya tunga na ang mga ngayugan agiyang kutwa bubaya iyan na sagyang kutwa murya taw niyan asu Ismail alaihi salam na ilan yung man nakasakit at tapangun wallah miya kailay sa kanyan sa murya taw niyan bigan sa kanyan wallah sa murya taw na ini sugun wallah agiyang kanan akarumangka asu Hajar agiyang kanan awataka na awatang ka si sagyang kanan ay ngedi witang kasagyang kutwa ayaw makna niya na darpa ayaw makna niya na kalasan ada abayran nun padi dan ini man yung kutwa kala tapong wallah Syekh Ibrahim alaihi salam miya taglapan amya kaili sa kanyan sa murya taw miya gaganian miya gaga amya kaili sa kanyan sa murya taw na ini suguum pen wallah ayaw makna niya na awatan niya nun si sagyang kutwa ngedi tunga na ito masakit tantu amala abu baya iyan na kumuriya taw niyan na ayamanan niya na kebelagian sinampan kewatian sinampan na gitu ini lalakaw o Ibrahim alaihi salam saudara dupa iyan na Hajar agus wata iyan apun silan si Syam punca Syam na inwitian si sagyang kutwa darpa ayamanan niyan na baugan darpa akalasan ada abon mga tao da abon kekan da abon pageper ayaw buwa ketuunun na ayaw makna niya na mga pangangayaman na para naranap agu mga nangkad YouTube ikaw mo si sagyang kutwa ayaw makna niya na darpa nakagiawitan niyan sila nun na giyanatan sila o Ibrahim alaihi salam kagiaganatan sila o Ibrahim alaihi salam nakiapatan o Hajar subangala o
Ay maknanya na Ibrahim, kaptan yan. Natigina anda kasum. Ino kaming kapagawa isagi ang kaedar pa. Da bamikakan, da siringan nami. Naguda ba si mga ngetu? Ay maknanya nagkakan nami ron. Da luto kami. Nah, da mabtiru Ibrahim alaihi salam. Kada mabtiru yan asabab arwar si kusuguan wallahu taala. Gitu masakitun sa ginawa niyan. Da kidawan yan. Dinian mabtiru ipkegudakan saka. Ipkegudakan sakanu. Kaya maknanya natungan niya pagkebibayaan yan siran. Da mabtiru yan asabab. Da kidawan yan. Aya maknanya nakatawan yan asisi sa pamikiran yan nakagi gitu nasugun nutu wallahu taala. Natungan niya masakit sa ginawa niya. Nada mabtiru yan ako karuman yan. Nakagi amatin. Niya katalo kay siya iwajar. Apag siya niyan ino kaming kapagawai. Anto na isaba pa kang natin kara kami. Kini tawag na kara kami si sagi ang kayadar pa. Ada siringan namin ron. Nakagi din makaptiru si Ibrahim. Kada katawan niya na hindi uwan yan. Namiya kagiraw su Hajar at tigina. Barakay ni sugun wallah. Natigin away. Sugun na ka na yatigin man ay wallah. Miya kagiraw su Hajar. Aw barakay ni yatigin sugun wallah. Nalalakaw kad na tigin man ay. Kaswallahu ta'ala na di kami niyan ipenderay nun. Di kami yatigin ipenderay nun. Wallahu ta'ala. Nalumiyalakaw su Ibrahim alaihi salam. Pakaganan ta sa kagi lumalakaw su Ibrahim alaihi salam. Namiya mga nisi ikukad na niyan. Tigina Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Alini managiyang kaya pangniw Ibrahim alaihi salam. Tigina kad na nami namata na sa kanat tigian na inibiga ka kanat tigian. Piya kabaling ka kanat tigian sumuriya tawa kanat tigian man ay sisagyang kutwa pangumaan. Baugan alasan ada abaw na tigin man ay pamumulan. Inda baitikal muharram siik walain ka aginan sa baitullahil muharram. Inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Kadnang kuwatigin manai kadna nami napaki pamayan digin nakakira na tigin manai susambayang faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim nabaluyang kaatigin manay so mga puso mga tao asikiran ayaw maanan niya na mitaluga warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun na rizkiin kasiran atig manay wallah sa mga unga kaansiran ayaw maanan niya na makapanalamat. Nagyang ka na napang ni Ibrahim alayhi salam na tiyari maanan wallah tiyari ma wallah Pitru Ibrahim ini bega kami siran ini bega akan siran si sagiang kanan adar pa ada bon mangetu. Da pamumulanun. Nabaluyang katigin mana isupuso mga tao. Asikiran aya mana niya nami taluga. So mga tao nami pamayan digiran susambayang. Eleni man agiang kutwa kaya tarimaun wallah. Mini pamayan dig susambayang si sagiang kanan adar pa agiang kanan na Baitullahil Muharram. Di Baitullah. Mini pamayan digsan susambayang. Nanto na ipiya ka mamasaon. Pitru wallahu ta'ala warzuqhum waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim. Baluyang katigyan sa mga puso mga tao asan ayaw maana niya na makasangor udi na may koneksyon san. Ayaw maana niya na may taluga si sagyang kanan adar pa. Natiyari mautu wallah. Ayaw mo ipsumsan ng mga tao na punekadi pagumra. Lain man lagi yang kutwa kaya tarimaon wallah. O man isa na makapipikir sa ando man ay kailan yan si sa Baitullahil Haram. Tiyari ma wallah so pangniw Ibrahim alaihi salam. Warzuqhum minas samarat. Narisking kasiran atig wallah sa ayam anan yan mga unga asapad. Na tiyari ma punut wallah. Ngayon, giyang kanan adar pa na ayamanan niya na apya bumbura na kanan sa ayamanan niya na mapyaw niin na dabon pagitu. Lain ni mga da pagitu na saging. Naadnap ka kanro asaging. Da pagitu na apol. Naadnap ka kanro apol. Da pagitu na ayamanan niya na ilaw. Naadnap ka kanro abagas. Lain ni man ito. Ayat mismo. Ami ayamanan niya na mingilay sokit sa ayamanan niya na kawiyag mga taurunas wallahu ta'ala.
Da abaun ay makna niya na pakapunay. Na makna niya na piyakam buatun wallah sug iga Zamzam. Aya penakiyam buatan niya na atur. Piyakam masa. Ay ni man makaw makanu si sagiang kanan adar pa si Baitullahil Muharram pangninta langung kanu makapunay kadi. Makaw makanu si sagiang kanan adar pa nailay ni man. Pamagilelay nagupaga masa-masa niyo kada abaun lupa. Aya keto nakaw na langun atur. Manugad na giyang kaya mga piludilat tumatagutok sira naka aya katatagutok kiran na aya mana niyan na petebar nila na giyang kutu atur. Giyang kutu mga karsadaw na piya makasulak sa aya mana niyan na giyang kutu mga palaw na aya pikir sadaan na atur. Palaw na aya mana niyan na aya kapakatitindig giyang kutu palaw na atur kana babuto. Na aya akap kelebuhiron igira kiano taniran udina libuaniran dadi pakam betuan sa gilamita lani mana to na sini apanan wallah piakam buatun wallah agiang kanan ig Zamzam lani mana to terima agiang kaya pang ni Ibrahim alaihi salam na kagi aga natansiran Ibrahim na ayam ya panutul na su Ibrahim alaihi salam na inian siran bisitaan mangkuan na kai penian siran wan tunai mau ulau lairan si sagiang kutwa ay makna niyan na atun ini bana betadiran na kaya may pusu Ibrahim alaihi salam belingan sa kanian si sagiang kutwa darpayan na antun ini bana dinian bisita na giang kutwa watayan si sagiang kutwa kay pusian kaya ganit niyan kiran na semua musuh Ismail alaihi salam na penggurau aya kapagurau kian na miya urus sa kanian na inu kariya giyan na tanian siran na da bayran loto giyan na tanian siran na da kakaniran na pagurus Ismail alaihi salam na mitaman da aig da akakan semua musuh Hajar na da mapaki susunian na kada pagbuto nagatas. Ano man ay kapagmuto nugatas iya makna niya na da banian kekan da antu ni iba na panganang kaniran na si sagiang kutwa masa na miya kaguro su Ismail alaihi salam ka pumangnis kanian sa kekanian kinumian na miya kaawida akal o Hajar ay gira agiang kaya wata na ay makna niya na miya kaguro na tungan niya pupakawida akal uloksian ay kiwida akalian na yang kaya wata na mura-mura nga kepikir ka gira penggurau ka antu na penggurau kian adna masakitong kensakanian pigitu ya mana niya na kapakawida kaluloks na ayak ya pakawida kal Hajar na daw ba niya nun mapakikan na daw ba niya nun mapakinom di niya pa na mapakasusuka ya mana niya na da agatas si sagiang kutwa susunian na miluba sa kanian sa ubaad na makanagun iskan yan ni imananalo sa ubaad na makanagun ayam ada niya na tao taman sa miya lalagwi sa kanyan si sa ayam ada niya na Safa yang kutwa palaw kasi kanyan matatawag sa yang kutwa paglitan na palaw Safa agumarwa miya ka mga ito ana na palaw di ko kataw ni malaw na uyang kaya mas kita katatag mo nakatan na benda pa na mala ini agian kaya masih kita kata tahu kata sila kata busi sagian kaya mga datu malapa na ya may tutua ay makna niya na palaw Safa agugian kaya Marwa giyan na palaw makambubalanan na giyan ko to makambubala palaw Safa agu Marwa na sagian ko to pagletanian naron matatago su Hajar agu su Ismail na kaya makaguro kagian ko to atas su Ismail miya lalagwi su Hajar si sa Safa to miya kadig sa kanya no ubaad na managyanun ay mana niya mau manyanun aig uri na ubaad na mau manyanun ataw na gito kaya makatakadig sa kanya nun na milang kalangkaw adis kanyan mananalo dabon pa kasumbag na kaya mana niya na dabon pa kasumbag tumipad sa kanyang paman na kaya tumipad sa kanyan dis kanyan imagayasayas malalagwi apulalagwi sa kanyang paman si Marwa na kaya makatakadig sa kanyang paman sa Marwa nadi sekanya di mana nalu satau dabon pakaneg taman samyang gulolo to Hajar sa aya makna niyan na miya kapito niyan tumang gulola
agianan editan di ingulaulaan igira di tanu di menai haji apalalawitan si isa aya maknani na Safa maka pun tanuro tepat tanupman na apalalawitan upman si isa Marwa maka pitu tanu tumapakapagaluyan isa sa aya maknani na isung sa pagpunga si isa Safa pelalawi ka si isa Marwa maka isa to kesuikap man si isa Safa maka isa to gitu ya maknani na ditanuro kang gulaula aya maknani na pepenanayan tanu to si ku Hajar sagiang kutam yang gulaulan yan nah diskan yang di man maka tepat jakan yan maka pun sagiang kota dua palau nah diskan yang imalalagui aya kapaka pelalagui niyan nakagi aya maknani na geganatan yan uswata yan na ipekewanian ubebed mau maamangan ng kanna aya maknani na madagi ang kota wata yan nadiskan yan ni makapalalagu miya kapiran yan uto aya maknani na mapakapagaluyan miya kapito yan mapakapagaluyan da miya to yan napakatabangkiran urian yan na tuminindig sa kanyan si sagiang kotwa pantag wata yan na su Ismail na ayam ya panutul na su Ibrahim su Jibril alaihi salam na adna atur sagiang kotwa desigan Ismail na siya Jibril aya maknanian na papak udi na lekatian agiang kotwa aya maknanian na anto na iba na atur na miyakam buto na agiang kotwa ig Zamzam gitu ig Zamzam tama ni manto na ditanu di kang gunaan tama ni manto na ditanu di kang gunaan na kaya makam buto no to na aya maknanian na piya kainum yanon suwata yan aso Ismail na kaya makainumun suwata yan miya kapia ginawa niyan nah gitu kaya aya mana niyan na mati siraro cuma musuh Ibrahim na uman dinu to nambisitan yan sinang pagilay niyan wanto na imaswairan at na miya ka mga pagtaw miya ka pun sa Yaman mga Arab kaya makaw masiran piyang niran si ku Hajar kaya ad na mimbuter waig tigiran ku Hajar badi maparwa makabaling kami si sagiang kayadar pa amasiringan nami sa kanong na miniug su Hajar nagiu tui sabab paya maknanya na mimbeluyanan ainged agi yang kanan adar pa abiega kan Ibrahim si kuwata yan ag sukarmanian agi yang kanan Baitullahil Haram gianan ayam maknanya na Baitullah na gianan iantu na iba na katataguan si ku Hajar ag su ayam maknanya na Ismail na pakaganta sakaya makala su Ismail na igi naman na pakala agi ang kaya wata na pegumarga agi ang kotwa bubaya sa ikwata na kaya makala uman din makala na kaumanan abubaya unu Ibrahim alaihi salam di ba kan wa ida makam bubawata agi da swata na may to na pekububaya na ka na andin di ka pangayadian na miyata ka pabubaya akaw no to na andin man di ka pakaswayan tero na kiyaw manapman sububaya akaw lani man to uman din mi pangkat swata na kaumanan sububaya akaw na anda mani kapakaswayan kuman na kiyaw manapman sububay akaun makaswa muntod na di ka di pa magirkirkan pekumanan agi ang kotwa bubay akaun na kapapagisigian na kaumanan agi ang kotwa bubay akakwata ka makaswa dong malakaw na kiyaw manapman sububay akaun oman din ayaman niya na mipangkat swata na salakaw abubay akaun pekumanan papagumarag agi ang kotwa bubay akaun na pakaganan ta sakagi makala suwata adi sila ni makapagunuta agusto Ibrahim ini mana to kiyo mana nabubaya iyanon ngay no nakagi su Ibrahim na di niyan di imipagugupa ko galabakian pagkaswa iyan agi ang kotwa galabak ko Ibrahim ino kariya isa sa katawawa tayran natunga na yan miyagu maragagi ang kotwa bubaya iyanon nakagi ema na niyan na pagkasanan din Ibrahim at kasuguian langon na punggalabakan yan na ema na niyan na di niyan ni manggalabak na kiyaw manumanan nagi ang kutwa bubaya unu Ibrahim alaihi salam na kaya kaw manumanan nagyuti Peter wallah falamma balaga ma'ahu sa'i kaya aya makna niyan na may pagpedaian may peruradayan ko galabak di niya di may pagupa ko galabak di niya di may pagunta salalan qala ya bunay piyagi tagin puno wallah akasumbali aniyan sa isagyang kutwa watayan ini mana to sino to kumasakit to manay ang mga ngayon ganayang kutwa bubay akakwataka na aya pa na isugurga na sumbal inakaswataka miya panutula miya katalugaw iya tundug pito tagi na piyan ayam ananiya na ini sugun wallah akurba ng kaagiyang kananawataka to manay to masakit ini sugur ka apakurba na nakaswataka aya pa na ini sugun wallah na sakad mismo ipakurba nun ini di masakit pernah ini syukur kana ini suku Ibrahim na sakat ni kurbanun
inu da sugu su Allah sa salaka wa tawa ayong pakakurban adi may lay u Ibrahim kap kurban ak watayan lani mana giyang kutuwa kasakit at tapong wallah si ku Ibrahim alaihi salam ay mana niyan na sa kanyang panipiya kasumbalian watayan na kebubayaan yan na ini sugu na kasumbalian yan na kana ba penubaya mana niyan na bahaya ini sugu na salaka wa pakasumbalian ka sa kanyang panamismi sumbaliun tong ano masakit na mga ngayon na giyang kutuwa bubayaan na kaya terunon ya Ibrahim atigina ya bunay inni ara fil manami anni azbahuk mata na sak na tigin na pitutagin pa na tigin na sumbuliin ko ska haya tigin ikaritang ko nailani man ito at tapang tipangan wallah su Ibrahim na tipangan yan pa su Ismail na kaya na niyan at tapangan yan na pingda mabuhi Ibrahim wanto na isuan waya mana niya nawata yan na su Ismail anto na siyang kasakanian anta ka pungunutan sa kanian dahil managyan ko tuwatapang ino sa kaya masatan ino nga diptiro akwata ka sumbuli na ka api na kaminos na pagunangan yan tigin na kiro na kung muno iya kaya na tigin bunong ko siya ka o di na etiro niya na tigin na buno kaya tigin madidrag siya apo muno sa watayan pinakaminos na gina ni matiro dito na tipangan Allah so Ibrahim na tipangan yang pensuataian na palesiran miya kapas Peter Ibrahim atigina ya bunay gina ya bunay na aya katiroon na watakulay katetaya ini si umang Arab na basta taluang kanya na bunay na aya maano to na watakulay di kanya ditayaan tigina ya bunay tigin ikaritang ko watakulay inni ara fil manami anni azbahu mata na sakan na pitutagi na pakan na ini subura kana sumbuling kuska inni ara fil manam pitutagi na pakan ay maana niya na sumbuling kuska nato na ini sumbuguta yan tigina ya abati fa'al ma tu'mar hayat tigin amakulay abat yan yung mga miyakapi-api adilan di kapakapagitugas sa katiro hayat tigin amakulay if'al ma tu'mar gulalan na nakaso ini sugur ka katawan niya na sugur nung wallah ru'yal anbiya'i haq basta aya makna niyan na tetagi na po ng mga nabi na benar to isa may panutun sa hadis na ru'yal anbiya'i wahi basta tagi na po ng mga nabi na gito na sugur to apunsik wallah na ini subagwat tayo na tingin na ya abati fa'al ma tu'mar ya mo yatan yang pencemayan hayat tigin ama kulay nang gulalan nakaso ini sugur ka panduan na ka lain di mana to agi ang kautua kaya pangunutan si ikwallah dan yang teruay sira kami atimo kapay mana teru niya na nasaka baya ka sira kami atimo lain di mana to dan yang pakambaya kaya pa napitiru yan at tigin na ya abati fa'al ma tu'mar hayat tigin ama kulay nang gulalan nakaso ini sugur ka satajiduni insyaallah minas sabirin kakum akong kad insyaallah ama pwede ko mga sasabar anto na isebar niyan akakagaratin yang kudunya sebar niyan akakililasi sa ligyan ino na ka pamakasin ka na tiro na ka ayman to na sumbuling kus ka namiya karagrigun ito sa ginawa ayam ana niya nakasumbuli ka miya karagrigun sa ginawa ayam ana niyan na kakagaratin kasi kudunya nakagi sumbulin sa kaniyan wamayan mito papay sa kaniyang wallah miyangungunutan na adna piyang ni Ismail alaihi salam kaya mayan tiga na paganero na tiga na ama kulay mi aluyasi sa hadiso tiga na ama kulay na tiga na kagi tiga na sumbulin kuska sumbulin akong katigin manay na ayap pengening kurka tigin manay na sampai nakatigin so salamakan kina ilain ni manong tuagi ang kutwa kaya riskirun wallah sa muriya tawa ay makna niyan na bilang ataw tantua bara adatan sambil alok siyan ay sama na iya ibabangkit rakatano sagi ang kaya masatano amya kakwatano pan sa muriya taw tano na ay makna niyan ada adatian sa luksiyan na ni manong to na miya kakwaso Ibrahim sa muriya taw niyan na bara adatan hayat tigin na ama kulay na kagi sumbuli na kong ka na sampay nakakina susalamakan silam na kong ka tigin kina ba na katong nakatanwa di niyan isusalan-salaman si inayan
Kawan pamana maka mituna yan so pagarinian na salam na kong kakina da ketun katano pernah kada kala nakatano na nantunay masusok mga loks di niya man nakabala si inaian di niya nakabala si amayan maka pagunta sinan sa padiyan na adna misyon na bagian na nilok sakat tina na ba di niya madipagmaan kaya iyan jadi niya nakatawan na sulok siya na ema na niya natuwanero na amyarasay na kaya maka pagunta siran kaya sumbulin yan na gitu tigi na sampai nakakina susalamakan kedua na tigi na ama kulay nakagi sumbulin akong ka na pengening kurka tigi na mana iya pakagarangan ka tigi na sugulata ka sa ema na niya nakasumbuli ang karakan ama anak na tigi di kegedam suka sakitian ama kulay tigi na mana iya nakagi sumbulin akong ka na piyo-piyoing ka tigi nakapetungang karakan ama kulay nakagi sumbuli na kong ka na ayaman na niya na alangin ka at tigin mana sunditar na kan kaditang ka at tigin piya sunditar na kan nakabubid mailay at tigin ina mailay at tigin umi nakirata ginawa niyan kakita naman ako niyan hayat tigin ina kulay na ama kulay nakagi at tigin na sumbuli na kong ka na ayap pengening kuraka na sa pengingka at tigin na so parasakan kaanak kong kadipkilay sa kasumbuli ang karakan na kirat at tigin na ginawang ka dahil man ito wakala bubayak si ikwaya manay na loks siya nakatanong na madakala adad na adad yan si kuloks yan nagyuto na kudas kanyan katawan niya na kububayaan sa kanyan o loks yan na di niyang pundi panguyatan siya mayan nakagaya na niya na sumbulin no Ibrahim agyang kutawatayan na ayaman na niyan na antunin iba na tiyawag sa kanya ng wallah kagi ang bayurantang siran piya katakilin Ibrahim kasumbuli niyan tuwatayan at nga na masakit sa ginawa niyan di niyan kagaga sa kanya nung mismo isumbuli yun na miya kagiros wallahu ta'ala wa nadaynahu an ya Ibrahim tiyawag kami sa kanya na tigwallah ahay Ibrahim kad saddaqta ru'ya sabnar ini tuman nakatigin sultagi na panaka inna kadzalika najzil muhsinin matana sa kami naginan dini imbula sami si kung mga tao ami pipiya lagi din na nakambulasi kambulasi ami kung mga tao ami pipiya inna hadha lahwal balaul mubin matana tigwallah giyanan na titua mala tapang ama payag ating manai wallahu taala lain man junjuketan dinga o Ibrahim sa iyong kutwag latiyan sa kasumbulian yan nakuwatayan nayamanan yan na Peter wallah amin ito man nakasutagi ng panaka min ito man nakasutagi ng panaka dan yan pa na maililagi ang kutwatayan na Peter wallah amin ito man nakasutagi ng panaka sa kasumbulian kasi kuwata ka kaya pangungunutan kasi wallah niya tumu ka susubuan wallah adi subuwaya ka si kuwata ka abadi katawan namin tig wallah at tuman ang kapkibubayan suwata ka wafadainahu bidhibhin azim na Peter wallahu ta'ala asiyang geram ya kibas siyang biya nami suwatayan sa kibas ayam ya panutul sa hadis na miya ningidingil su Ibrahim kaya ini lilu Ibrahim suwatayan na dautang agyang kutwa kaili lang yan si sagyang kutwa lik watayan jadi managing kutwa ka pagagawallah tiyutong sa kanya na umaga pagitaw niyan na miya ka lalabunto ayam ada na itagun na ini itugun su Ibrahim na ayam ada na sumasara sebagian kutwa kadeg na dama tutong su Ibrahim makasiniap sa kanyan wallah na sukman su Ismail na ayam ada niya na ini sugu wallah kasumbuliaun na ini nung naging kutwa gelat na dautang gitu ya mak na niya nakapagag wallah sa kasiyapan niya nakuuripan niyan lani man to hagyang kutwa kapagag wallah na miya panutul na miya ningidingil su Ismail Ibrahim na adna kaya dingilan yan akibas amya kapipe buntan nagyuto ya makna niya na miya sumbulian sa giyang kutwa ay makna niya na kaya kurban yan isa miya panutul na ayaman amin iraga sa kaya panagumbuli si sa Kaaba na giyan na kaya sumbuli si Ismail kauda masumbuli si Ismail na diyan na mapumbiyangon peruman diyan na nakabangon na giyang kanan ay makna niya na anto na niya na Baitullahil Muharram na ay amin iragaon na so Ismail sa kaya sumbuli onu Ibrahim alaihi salam. Kedua
nasi sagiang kutua kam bangunan perumahan Abdul Muttalib na kagiang bangun yang perumahan pembeli yang perumahan Ka'bah na kia sanggeran yang mampu kia raga yang sa ayam makna ni narugu na ayam mampu ipraga yang nasu Abdullah ama Muhammad sallallahu alaihi wasallam su Abdul Muttalib na watak yang su Abdullah su Abu Talib su Hamzah watak yang nanan magari ari ciran udi up keribat na pedumpan su Abu Lahab udi up keribat nah kaya dia mana nama magari ari agi ang belain Abdul Muttalib Ka'bah na ayah peraga yan na sumbeliin yan na su Abdullah amau Muhammad na kaya musawiran mga dato sagi ang utama sa tigina na inu ka benih senggera na tigina tunay senggera kanu na tigina sumbeli ka sa magatos ti manaunta na siyangger yan ayah sumbeli yan na magatos ti manaunta gitu sabab miyaw yagso Abdullah das kanin masumbeli naron miya kapuon sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kau miya sumbeli na di nakatano makamuyan sa Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kaya maguloloto na gitu ni miyang gulola ayam makna ni na miya sanggera kibas na kaya masanggera kibas na ginan ayam makna niyan na kini suku nakatan wallahu ka kurban ayam makna niyan na ayap kurban tanong na kambing ayap kurban na sapi ayap kurban na unta na giyan kaya ka kurban na ada mga syarat yan. Pag niya syarat yan na ay makna niyan na mapadisi ko bahimatul an'am mga pangangayaman abinatang ay pangangayaman abinatang kapakaya kurban na may aluisi sa hadith na paganiron na onta ikadua na sapi ikatlo na kambing so sapi na makasusunod dyan sa karabaw miyang pungsan sa mga ulama may isa siransan sa sukarabaw na kapakay kurbanan alagi di sapi lagi dito mo sukab tunggu sirun sa sekat alagi mo waya makna niyan na sapi ron aya makna niyan na makaabay udi na ron makasusul na ikadua syarat ginani syarat diga pakay sumanok diga pakay su saladeng diga pakay su salakaw sa mga pangayaman sapi unta so sapi na pedunjuk karabaw unta kambing ikadua syarat na makaraot si iku idad at tiya mananun Islam aya idad unta kapakay pagkurbanan na lima ragun na aya makna niyan na mapkurban sumamuso sapi na aya idad yan na dua ragun basta misampai sa dua ragun kapakay kurban sumamuso kambing na namulan may sampai sa namulan so kambing kapakaya kurbanin so sati man kambing na aya makap kurbanun na sa kataw amama na may praraksiyan so pamilya niyan aya man niyan na makakurban so mama na langon siran miya kakurban na isa ka pamilya so mamuso aya man niyan na sapi aguso unta na aya makap kurbanun na pito kataw amang mama may praraksiyan so pamilya aya man niyan na tumpu-tumpu kanila nagyang kotwa sira na pito kataw na tumpu-tumpu kanila nagyang kotwa sati man asapi udi na unta na miya kakurban sira na pito kataw na may praraksiyan penso mga pamilya ginani ikadua syarat aya man niyan na miraut kuidid ikatlo syarat na antunin iba na miraot siku udi nami pantag sa giyang kutwa masa akap sumbeliaon aya masa akap sumbeliaon na ipuun siku kakutubairon kasumbayangiron sa Idul Adha na taman siku talugaw ikurian yan aya makna niyan na ibarat yan na may ka salasa na bukatano na siku kasumbayangiron sa bukas sa ariraya na pagpunan so kapanumbali nakapunan ito nang bilang kapman sa talugaw Arba'a, Khamis, Jumat nasisagyang kutwa Jumat na ron sulas takapanumbali sa korban gitu sukmetun sa ayam tashrik na ginan sumasan yan sadin sa tao amanumbali si iku daw panakasumbayangi na das kanyan makakurban peduto si iku mga sumbali para sa ginawa niyan uwi na daw tumapad si iku korban lagi ang kutwa ayam makna niyan na kaya sumbali yan kudong kasumbayangi na ikapat asyarat ayam makna niyan na kakurban na da apa awing yan kanaba na po kanaba ayam makna niyan na rupetitulan
Ginan na pamana da pa awing yan. So kung sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayap kubayaan yan, di kurbanan si mga kambing na maputi a kambing adna sa ugi na may tamabumbul. Gitu kubayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayap kurban tanong na giyang kutuwa mapi a kambing. Giyang kutuwa mapi da banian pa awing. Lagi do pa mo kapon. Ayang na nakapon na pa awing dito giyang kutuwa kakakapunaw. Giyang kutuwa kiya kapunaw. Na gitu. Bedanan siku mga syarat siku yang makna niyan na antun iba nakakurban. Aya pagi nang kaan ko kakurban na basta makapniata ka kurban ka na andin di ka sa Dzul Hijjah. Kaya sa kami na nakwahad. Andin di ka sa Dzul Hijjah taman sa dirun ka dinga ka taman siku taman kudang ka panakakasumbili siku kurban na ka na di kepakai uba ka pagalot, di kepakai uba ka panganoko, di kepakai uba nga pangwa isa baray mo na lawas ka, taman sa din ka makurban sub kurban na ka. Ibarat yan, na miyag punso, Dzul Hijjah nakwahad, na ipun kuwahad, na taman sa di mo agiyong kutwa ka, kurban, adi masumbali agiyong kutwa, kurban na ka, di kepakai uba ka magalot, di kepakai uba ka manganoko, di kepakai uba na malbat si mga baray mo ka. Ginano, penanggilan tanwanan. Umanggulaw lang kanan, miyadusa ka, umanggulaw lang kanan. Ikadua, na si iku kasumbali at tanong, si iku kurban tanong, na piya-piyaan tanong. Ay ni subuanan wallah, Rasulullah, wallah, gusto Rasulullah, akap piya-piyaan tanong, kurban tanong. Fa'idha dabahtum, fa'ahsinu dzibhata. Igira tigma na iyo, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanong bali ka no, na piya-piyaan niyo so kapunong bali iyo. Waliyuhidda ahadukum sufratahu. Naguswisarakan wa tigma na iyo, Nabi, na igira punong bali, napakagarangan yan sugulat yan. Waliyurih dzabihatahu. Nagupakadekaan yan so, ay makna napkurban yan. Pakadekaan, piya-piyaan tanong. Pagagarangan tanong sugulat tanong si sagyang kutwa kap kurban tanong nagu igira asumbulin tanong na di ka pa kayo ba tanong pekile ko pedap kurbanan so kasumbuli sagyang kutwa pedian sasabut niya no to na yaman niyan na manus kanyan ketagun sa sangkaan udi na ay makna niyan na kalak sagyang kutwa kasumbulion igira sumbulin tanong pa ma napagawatan tanong ko mga peda ay makna niyan na sumbulin ani ni pekile kasumbuli si ko pedian ginan ay makna niyan na penanggilan tanong nagusun na ayah makna niya na ayah sumbali si ikop kurbanan na sudin so pekurban na sa kanya ni sumbali sa kanya din isumbali dito sunnah na udi niyan sumbali kaad na pa kasumbali niya nun na ayah makna niya na nderpa udi na pagilay niya naging kutwa kasumbali pagilay niya udi na makamamasa sa naging kutwa kasumbali Padahal ayah makna niya na sunnah na kengka sa naging kutwa pikurban ka sunnah na no kung ka sa gyung uta pikurban ka ay makna niyan na sunnah to sunnah pen ay makna niyan na pagkasangur na ka sub kurban na kasi sa kiblat sehingga pagkasangur sa kiblat agus susumbali na sangur magu sa kiblat sunnah na no mga sunnah apong gulolaan si kuya makna niyan na ka kurban nagusi sa gyung kutwa ka sumbali ang kaon nabati anak kaon ay biati Nabi sallallahu alaihi wasallam ko kasumbali na bismillahi wallahu akbar bismillahi wallahu akbar ginan pembetian si ku kapanumbali digira sumbali insu aya makna niya na sumbali ka ikadua amya panutul Nabi sallallahu alaihi wasallam na igira aya makna niya na mianumbali na adna sumbali inun Nabi sallallahu alaihi wasallam urina adna pembetian Nabi sallallahu alaihi wasallam si sagiang kutwa kapanumbali yan pada dirung ditirun Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigina bismillahi wallahu akbar Allahumma minka walaka Allahumma minka walaka ginan ipecap pembetian Nabi wa an Muhammadin wa ummatihi pada nanti ko pembetian Nabi sallallahu alaihi wasallam si sagiang kutwa ini yang kakurban nah pakai suka kurban kepakai kap kurban akan na perasna kan pirak di kepakai parasna pirak tiga ate so pirak akan lagi na ni kurban akan dia tu kepakai kailangan sub kurbanan na makamu ayan lagi yang kutwa telo pemilih kasa telo to unta sapi udi na aya makna ni na kambing di kepakai aparasan nagu yang kutwa kurban na di kepakai ipanokai berarti na agi sumimbuli sa sapi na siya kito na tiga kata nagi so ulunian nagi na ni sukain ka kaya sumbuli ang kaon dito kepakai
Usukai ka nabgi nga sa pirak. Ugi na ubang nga singa palubata sa giyang kutap kurban di kapakay. Agiyang kutap kurbanan na para buto si iko ipumaga na nagu ayam na niya na ipumagay. Wallahu alam. Buat mo pa kay sitan si cagyang kaya kurban na isitan si Korea na ya si iko ayam na niya nakapapa sa tiro agiyang kaya isa agurutano. Wa hadha wa sallallahu wa sallam ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.